uzahaguruka ukava ku gitanda ukemera kuryama nabi, ukemera gusoma ijambo ry'Imana, ukemera kurara ku misozi usenga Imana. Ico gihe Imana izagaragara mu buzima bwawe, uzamurikirwa kubera kuko hari ico wakoze, hari igitambo watanze. Dufite abakristo inyenyeri yazimye babayeho mu buzima bwo kurindagira. Nakira ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Usiribe nk'iminota 5 tubwire Imana ngo dukeneye ubuzutse, dukeneye kubona Imana bundi busha mwitorero mu murimo dukora. Dawe kirangate baririmba Diyakoni nadufungura igiseke dutange ituro yo guherekeza abashitsi bacu. Dutangire na namba Serukundo cyangwa Gikwerere umwe nazane nimero abantu bari kugendana amafaranga kuri telefone duherekeza abashitsi bacu. Karibu cyane.